تماشاوانê Xanî TV dema xwe xweş be hêvî dikim rewşa we baş be. Di vê xelekê de em ê hin mijarên din bi hev re gengeşe bikin, hinek pirsan bilivînin, hinek rexneyan bikin, çekî li hev guhdar bikin, berî em dest bi programa xwe bikin, fincana qehwe xwe hazir bikin, da em dest pê edin qê qehwe quyayî li qehweyî yanî ne tiştekî din e. Fincana qehwe xwe hazir bikin û em bi hev re dest bi programê xwe bikin. Wekî ku me li ser hesabê xwe yê Twitterê jî nivîsand û li ser hesabê xwe yê nû ê Facebookê min eşkere kir, biraderên me yên apûçî, mala wan ava, herbijî ji wan re, saeta wan xweş, rûpela min a Facebookê, hesabê min ê Facebookê girtin. Bi raportên xwe, bi gilî û gazinên xwe ê bê bingeh girtin. Tiştê ez dixwazim bêjim ev hîdî cemê te kes dibe ji ber ku ez ê niha yanî sebebê wê jî bêjim ji ber çi? Ku êdî hevalên PKK, dostên PKK di hundirê Facebookê de cihê xwe baş çêkirine. Çima? Ji ber ku ez dijûn û sixêf û gotinên pîs li hemberî me li ser Facebookê ez jî rapor dikim, Facebook li me vedgerîne dibê na tiştek tê tune ye. Ev ne dijûn in. Ji dîya min re, ji bavê min re xeber didin, ji min re xeberên nebaş didin, ez rapor dikim, dibêje na ew tiştek tê tune ye û me dît li gorî prensîbê Facebookê ye. Lewma ez wilo tê digêjim ku kesên di hundirê Facebookê dixebitin, ev ê beşê erebî, bi taybet beşê erebî, têkiliya wan û PKK re heye yanî. Ez vê dikarim ji we re bi zelalî bêjim ku ji ber li cemê belge jî hene yanî hinek êrîşin li ser me, êrîşên kesayetî li ser me, ev di diyarkirin. Ez ê ser vim carî bi zimanê erebî jî re ez biaxivim. Lê tiştê ez dixwazim bêjim ku social media, Twitter, Facebook, Instagram, grûpên PKK, grûpên elektronîk ê PKK tê dixurtin û ez karim vê yanî bi vê boneyê mizgînî bidim Cemîl Bayik û Mustafa Qaraso ku gavên ber bi xwelîseriya demokratîk davêjin, gavên ber bi yani çi bêjim Kurdistana serbixwe û azad na. Bere xwelîseriya demokratîk bi û komara demokratîk yanî ev gavên wanî dîrokî bi rastî gavên pîroz in dema hesabê nivîskarekî ku berê hevalê we bû niha li hemberî we disekine û we rexne dike û hesabê wî gir, demekî hûn hema hindikek mayî ha. Hindikek mayî hûn komara demokratîk û neteweya demokratîk û xwelîseriya demokratîk li ser social media ava bikin. Baş e, ev ne mijare lê min dixwest ez vê ji temaşevanan re û ji raya giştî re ku eşkere bikim ku hesabê min ê Facebookê apûçî girtin, bi yek din vekir. Vî jî bigirin, ez yek din jî vekim û vî rengî. Ez nahêlim, yanî ez rê gelek heval ji mir dibêjin, gelek dost ji mir dibêjin îşê xweş vê meselê bes bîne yanî. Na, ez îşê yanî çi bijî, ne hesabê Facebookê bijî, tiştên mestir bijî, ez li hemberî totalîterîzmê, li hemberî apoîzmê, li hemberî erdoganîzmê, li hemberî mîtîzmê, li hemberî kemalîzmê, xomeynîzmê, esedîzmê, be'sîzmê çi bîr û biûçînên totalîter ê olî bin ê neolî bin, ez ê xwedî peyv û gotin û helwest. Ev ê divê zelal be. Ez gav li şûn de ez nabêjim, rexneyên xwe, gotinê xwe, helwestê xwe ez ê berdewam bim. Bi çi şeklî bijî ez ê berdewam bim.
گریلایên HPG li Xakurkê û Metîna û Sapê wan deverên Hanê 19 çalakî li darxistin û daxuyanî jî derdixînin. Lê ev 19 çalakiyê Hanê gerek li Dêrsimê bana, gerek li Amedê bana, gerek li Mêrdînê, li Şirnexê, li Cizîrê û Çûlemêrgê bana ev 19 çalakiyên leşkerî eger win di şerê çekdarî de ısrarin hûn li kerê şeytên swar hatine hûn îdî yani çeka danayînin hûn dixwazin Kurdistana ne Kurdistan Komara Demokratîk û Netewaya Demokratîk û Xwelîseriya Demokratîk bi çeka pêk bînin wan armencê han bi çekdarî bi şerê çekdarî pêk bînin berdewam bikin. Lê ev 19 çalakiyên Hanê gerek li wan deverê Hanê bana kesek nayê napirse çima li Xakurkê, li Zapê, li Heftanînê, çima li Herêma Kurdistana Federe ku nîv dewlet e, ribek dewlet e, bingehê dewletê tê hatiye dayîn çima PKK şerê xwe ji Bakurê Kurdistanê anî vê Herêma Hanê kesek napirse yani. û ji ser jî dev davêjin malbata Barzanî û PDK û îxanet û îxanet eger bi rastî PDK îxanet bana ya ew kampê han di heştê û yekê heştê û di dua di heştê û sîya di destpêka salên heşteyî de nedidawe. Eger bi rastî PDK îxanet bana ev 30 sal zêdetir ji şer û pevçûna de gerek niha PKK yani PDK we ji holê rakir bana. Çi bo çi yani PDK we li Başûrê Kurdistanê bihêlê hûnê bêjin nikare nakare. Kare PDK dikare. PDK bixwaze wê rak. PDK bixwaze dikare we rak. Lê berjewendiyên dewleta heye di hebûna PKK li wê herêma Hanê PKK bi boneya berjewendiyên Îranê bi boneya berjewendiyên Tirkiye di wê herêma Hanê de û şer û pevçûna çê dike bahane û sedem dide dewleta Tirk lewma PDK dema ku li hemberî PKK bisekine demekî li hemberî dewleta Kûr a Tirkiye disekine. Ez nabêjim ku hevalê dewleta lê nedikare berjewendiyê gelê Kurd têxe wê metirsiya Hanê ku li hemberî dewleta Tirk bi vî rengî Hanê raweste ji ber ku PKK bûye beşek ji berjewendiyên dewleta Tirk. PKK bûye beşek ji berjewendiyên dewleta Tirk di hindirê Başûrê Kurdistanê de. Erê dewleta Tirk Tirkmena diparêze lê ka Tirkmenên Kerkûkê û cebheya Tirkmanî eniya Tirkmanî çi ji dewleta Tirk re pêk anîne yani zêdetirî ji PKK. Tiştê dewleta Tirk ji PKK qezenc kirî hezar qatî ji Tirkmenên Kerkûk û Mûsilê bêtir û mestir e. Mebesta me ku ev şer û pevçûnên ku ez li dijim li Bakurê Kurdistanê be, li Rojavayê Kurdistanê be, li Başûrê Kurdistanê be. Çekên PKK dibe werin dayîn, PKK bibe rêxistinekî siyasî, bibe rêxistinekî demokratîk, bi şêwe û rêbazên demokratîk û aştiyane, netewaya demokratîk dixwaze, mitvexa demokratîk dixwaze, otonoma demokratîk çi beroş û teşt û tenûra demokratîk dixwaze çi dixwaze kêfa xwe yê. Lê ne bi şerê çekdarî, ne zarokê xelkê werin kuştin, ne gund werin valakirin, bi şêweyekî aştiyane ve armacê han pêk bîne. Wekî din yani pêwîstî bi çekên PKK çi heye. Ez dixwazim yani di vê boneyê di ciwanên me yê Kurd jî bi rastî gunehin ji dibistanê xwe ji heta şivanekî pez bijî dev ji gundê xwe û mala xwe û keriyê xwe yê pez berde û her ji min rahê ji çeka û têkeve nava şera û vala bê encam bê netîce bê sedem ji bilî
خاپاندن و وەنداکردنێ کا ئەمچمە چ قەزەنج کردیەوەی وەرن بەحسا قەزەنجا بکەن بەرە تشتین فعلی لەسەر ئاستا ناونەتەوایی و لەسەر ئاستا تورکیە تڤینگا پێکێکی چ قەزەن گیهاندی کوڕدا ئەگەر مەرە لە حەساب بکە یعنی مەرە دەما کارێکی دیکە مەرە وی کاری هەن بەدگەرە حەساب بکە یعنی زەرەر و زیان و فەیدە سوودە ئەگەر زەرەر و زیان سوودەیان ج فەیدەیان بێتر بە ئەم دەبێ ئەم دەبژوی کاری هەم بەردن ئەمبەری خۆ بدن کارێکی دن تشتێکی دن لێ دە منطقی پەکەکەی دە ئەف تشتنەیە ji ber ku bi rastî israra di şer de yanî dibên em israr di aştiyê em aştiyê em nizanim israr aştî aniha aştî îro şimdî vala hemû derew ne dewleta Tirk samîmî û ciddî di çareseriya aştiyane ne PKK samîmî û ciddî di çareseriya aştiyane her du jî derewa li gelê Kurd û gelê Tirk dikin em biçin mijara xwe PKK salane konferansekî henerî civatekî henerî komcivînekî henerî navê dike Festîvala Çand û Hunerê a Kurd salane li Almanya li dar dixe vê carê li Frankfurtê belkî salê berê jî li Frankfurtê bû ji bo reklam û propagandaya rêxistinî yanî tê tiştekî wilo ku em bêjin çand û huner û tê de tune wê stira miran û hunermenda derkevin û behsa apo bikin û daxuyaniyê siyasî bêjin daxuyaniyê siyasî bidin û dawî navê bikin çand û huner yanî festîval û mehrecana çand û hunera Kurdî hena ev birader û rewşenbîrên me yên Bakurê Kurdistanê ve vê li Ewropa jî dijîn yanî çi çand û huner divê mehrecana hanê de heye kampanya mampanya û reklam û tişmiştê îdeolojîk û tişmiştê yanî berê navê wê çand û hunera PKK çand û hunera Apoçî nebêjin çand û hunera gelê Kurd tiştekî gelê Kurd divê mesela hanê de tune ev reklam û propagandaya rêxistinî tê tune lê a xweş ne stira miran û evê ku yanî qirdik mirdikê hunermenda û hunermend û hevîrmendê ku derdikevin û reklam û propagandaya PKK dikin mesele ne ew yanî daxuyaniya Cemîlbayî ku ji bo vê festîvala hanê dît ku çi dibêje Kurd bi rojhilata navîn de rênensaza xwe didin jiyandin yanî ez fêm nakim ev rênensaza ku PKK ku behsa wê dike çi ye eger rênensaz bi gerek ana Cemîlbayîk bi zimanê Kurdî binivîsanda ev teksta hanê ev teksta nûçeya ku we dîtî wergera wê ya Kurdî ye eslê wê Tirkî ye Cemîlbayîk heta niha ez ê her tim bêjim ne Cemîlbayîk ne Apo ne Duran Kalkan ne Reza Altun ne Mustafa Karaso yek ji wan jî bi zimanê Kurdî nizane binivîsîne ez vê tekez dikim serî sedî hezar serkirdeyê vê partiya hanê de di hemû qonaxê xwe de yek tenê hebû bi berê jî gotiye ji kadrên PKKê zindana bû Enwer Ata û damezrînerê rojnameya berxwedan a PKK ku bi zimanê Kurdî derdiket û niha tune niha rojnameyekî rêxistinî PKK bi zimanê Kurdî tune
تنا فال أوروبا أزغر بوليتيكا درتينن جانتن يقولوا باش ت سرخبون درتينه سرخبون روشنامه کی ته رخصتنی و درخینه أزغر چه فرق و جدایی دنا برا أزغر بوليتيكا و سرخبون هي خلاص روشنامه کی بزمان کردی درخینه برای رکلامات بک برای پروپاگاندا تب کلی بزمان کردی به تنه أوروبا لفي دري زمانكي بزمان كردي روجنامه كي ريخستني بككي تنه أنور عطا يكشتن جبر كدفش بككي برده وتشيروكا أنور عطا بچوا د زندان لبو چوا درکه چوا هات شامي چوا لأوروبا وي تصفية كرن لأوبسالا للسويد هجا بفيلم السينما هجا برومان كوبككي بچه دخسي بچه تروري هات بي انساني هان كشت كو یک جی کادر پککی بو و یک شو برخوادانوان زندان آمدی بو ما بس مش بمسألة أورن إنصاصا كو بحث كن كاتشي يعني كو توجانتني دناوا كرداد إشاد ناف روش لا تناوين ده مالا مني تشد ناف كرداد كريه خيتك توجات إشمر بتشد ناف روش لا تناوين ده حقوق بحث ده كنت بسروقاتيا ما لشامي تيكليين كرد وعرب تشي ذكرن بنفيسكار وروشنبيرن عرب رتيكلي تشي ذكرن شو تيكلي به هزن استخباراتية سوريا ربو برجيم حافظة صدر ربو شو تيكلي شو بنجهن تيكلي بقلب فلسطيني ربو تشيكرو بقلب فلسطيني كر قلب فلسطيني چند رخصنو وسازين كو تيكلي وان برجيم حافظة صدر ربو قلب فلسطيني بيدري يعني وروش كيش روجار فوتو كي ياسر عرفات وعبد الله اوجلان ديتيه وروش كي جروجا فوتوي محمود عباس سروكي فلسطيني واوجلان ديتيه تنيه نتني ولو حتى قون فقر روجنامه هجمار روجنامه ياسر خبون اي كيفن وإن محمود عباس تدبين وإن ياسر عرفات تدبين هنا كسندن هنا بربرسين فلسطيني بوان ريبورتاج ذكرن ويتشاغي اجمارن حشتي بدو حشتي بستي حشتي بشرع دو يقونا غاهانه ده او جي ان ريخصنين فلسطيني اي نولو بر يعني ناف دار بلكي نايف حوات مد نافر درباس ده اي جبهة ديمقراطيك لي وكيدن تنه في منطقة رينسانس اما نافا كرداد وجا كرد رينسانس اخذ نافا روجلات انا فينجي بردام كافش درو افش خافاندن يعني او زلامي هاني يعني هاتي كاني خوب كيدك وجا او قال لي الفستيفال فرانكفورت جير شبكه بقى فقيره بير نابن ابيا كاتشي بيجي رينسانس حالي رينسانس نافا فكي دو برانيا اندام كوميتي ويا دامز ان برانيا اندام دامزرينرين بككي ياش بككي علي طففي بككي هاتن كشتن ياش علي بككي هاتن يعني ترور كرن ياش ناف بككي قطبون يعني افشري خصنا هاني بحثار رينسانس لك دناوا كرداد رينسانس رينسانس ناف خود چی بکرانا بری هرتشتیه تر ريفورم و رينسانس ناوا بككي چی بکرانا برای جمعی بکتر هر خواهی زمان کردی بکر هر خواهی زمان کردی بک بچه کی بکردی با آخر بزن بکردی بنفسین پشت باش مر بحثار ننسازه بک خواه هوالی خواه هر اون خواه ونتني هما ونتني دشش ما هذا سال اكيد ت و دوران كان ومصطفى قرس ورضا الطون وناوي بيتشيفي و قراسي زلاما صبري اوك خواهینی زمان کردی نفساندنا زمان کردی بکن پشت ورم با آخر پشت بحثار انسان بار انسانی بکن کام بینرم پیش رچید بیش تیا خودکو بحثا سروق آپو دکو و کدا سروقاتیه و برخودانا سروقاتیه و تشتی سروقاتی کری و او ریل پیشیا کردا وکر و خدمتا
هنرا كردي كري برخدانا سروكاتي خدمتا هنرا كردي كري عندك كماية وبيجي رومان نويسي مزن سروك آبو هلبستواني مزن سروك آبو شيوكاري مزن سروك آبو تياتري مزن لاستقبال تياترو اي مزن سروك آبو اف بيت كيفي لاستقبال تياترو اف تياترو يا مزن آخا باندني كناوي بي بكيكي آبو و دولتها كور تركيا يعني اي نویسکار سيناريو و در هنر دولتها كور تركيا اللي لاستقبال سركه دوی تیاترویا هانه ده عبدالله اوجلان جمیل بایک جی نه لاستقبال سركي كومبارس يعني نه سركي نه خوشیا ای سركه بانا جي اویا اشوا قبول دکم يعني چی خدمت آبو چه خدمتا هنرا کردی کری آبو بره 23 سالی ویه بره خوهین زمان کردی بکرانه بره خوفیر زمان کردی که شکجین نه خواستن بره خوهین زمان کردی بکرانه تکست کی زمان کردی بنفسان دانا جبو چی رشاد سورگل هر کتابی وی بلا 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 ترجمه کردی بکو وش مربو خوینه بره آبو کتابی خو تشتی خو نویسی خو تکست خو بزمان کردی درخستانه از ابریدنسا هنرا کردی چه خدمت هنرا کردی چه خدمت هنرا کردی کلی آبو کاورن بیشن چه خدمت برخدانا و یا مزن برخدانا چه حالی چه مشخور ل جودی وی و مشکاز کی وی بنرن و حالی وی بنرن و برخدانا چه برخدان چو برخدان ای سال 82 83 84 حیا 85 حیا سال نودی حیا سال 95 اوی چاقی مرا کار بحثا برخدانی بکنه نه امرالی و برخدانا مزن جیروکی همپا نزانم چه اوی بحثا پو بکولو بر دولتا ترکولو ویدنه بخینو اوی جوی بنه بخینو و گله کردی باور بکو ریبری گله کرد ایکو نزانم زمانه کردی ریبری گله کرد ایکو نزانم زمانه گله کرد بنفسینه نزانم زمانه گله کرد بنفسینه وی فیم بکن از ند بیشم نزانه با آخوه دا آخوه بدبوکا هریما سروجه و اورفای هرش حال کردی آوی بنرن کردی جمیل بایک بلکی وکوی لی مراد قرائي لانجي چیتره جا آپو چیتره معنی فکر گرین قراسه روشنبیر آید نوا فکرگید وی مثلا هانه بیر دبن و دکارن کردیا آپو تیخن قاپانه یا نا دبره قاقشار اور همارو در کهوک بیش والا سروکاتیه زمان کردیه سروکاتیه زمانه کی دولمنده و سروکاتی به کردی دنفسینه و سروکاتی بره ورجمر لیکرام و پروپاگاندایا آپو بک اش در شیخ و بره ورجمر بیشه سروکاتی سروک آپو دو زندانه دنزام چخوی سکتیب چی کریه دما سروکاتی کردی دنفسان تل کربو بره در کبن از وان ببینیم یعنی بحثا سروکاتیه و گنجینه ادبیاتا کردی و سیاستا کردی بزمان کردی بره در کبن بره بیشن چه رنساز چه برخودان چه اوجا جمیل باید گویدر که بحثا هنرا کردی بکه و هنرمند نزانم چه اوجا ایریشی دولتا نتوی و کپیتالیستا مدرنیته و نزانم چه و جوان چیروک میروک خوارو مارو چیروک پیرعبوکا و وک حوال نواف خلیل اف چیروک پیرعبوکایی حوال نواف اف تشتی جمیل باید دبیجو تشتی آپود بیجو چیروک پیرعبوکان یعنی چی و دولتا نتوی و دولتا نزانم کپیتالیستا مدرنیته ایکو ایریشی هنری دکن و دخوازن هنرا گلانش جوان دست بخن یا کی با آخوه جمیل بایکو پکی که نه آخوه اصلا ایکو هنرا کردی کرید کر افسترانین کل سر آپو وگرن دیروکا کرد و کردستانی بیج سر کی بلکی سر شیخ سعید چند ستران هاته بگوتن ایکو سر يعني حتى مشنقي سرداري مشنقي تسليم نبوش دولتها تركر تسليم نبو لي ابو هاد قلت نقول جام تركه خاطي كام تركه بد كام تركه نظام كيمي تركه وس خوازم خدمتها دولتها ترك بك اولو در علي ودر الارزي
لسر سيد رضا بلكي چند ستران هاته بنگو نانش خور بنرن بي اف كومومي PKK و آپوچیا به چه سر آپود بيجم چنا بيجم قهرمان عصر بيستا اوجلان و سپارتاکوس کردا و نزانم چی و اف بنگین ویدر گبه و يبقى عيسى و ابراهيم و حكمت جميل و سري خوشوير داخلين نسوجي بنگين سوجي احمد حسيني خودي يعني تندرستيا ويلوي بقرينه احمد حسيني هالبستوانا وهالبستا وهالبست خو دخست بن بيلاوا ابو نورمال ناوي بيشي حكمت جميل ورسترارين بيرنگي بيشه بلكي حكمت جميل بري احمد حسيني جي بيكاري هانكر بلكي احمد حسيني بري حكمت جميل بانجين بيشتي هانكر به چه يعني چه خدمتها هنا را كرديك كالش بربيجن و ابو دركه و جوان حاجه ولوش بيا وك عسكره وسريخ اهولو بك و ابو ولو بالترتيب بير باخذ حاضري وتنظام شيء وفقيري جوان حاجه جوي شي عليه سروكي مقاس حاضرم انا زانم شو سري خوشير بيجي ما جوان حاجه جيري چي بيجي افيه چيز موزيكي فيلم ديكي ابو چيز موزيكي فيلم ديكي چيز جنري فيلم ديكي والله از دمشقي ام دنگي ارامي تيجرام بيس بكو غيرك ام ولاتك يجبي دنگي هانير ابابك دجاور صافيك اف خدمتا كو جنرا كردير كريه دبر خدمتا جنرا كردير بك خمناك سر شعبا ام بچن بجارا خويا دن Ana dilinde eğitim niçin verilmeli, çocuklar ana dilinde eğitimi niçin almalı, bunu bilimsel verilerle, pedagojik verilerle açıklıyoruz. Çocuklar gerçekten ana dilinde eğitim almadıkları zaman hem okula akademik anlamda çok geride başlıyor. أبي جامير هاني بحث ذكر دبج رجيا يعني زمان كردي وأخافتنا بزمان كردي داقتية يعني حفتا بيتر أسير قبول لكم ساعتها خوش مالاوي أبا وراسته يعني أفتشتكي له هاي مش جيتي وج نجنا هذا لدما ولو داخفن مديا PKK ولو داخفن دخل سوجي دولة ترك از قبول لكم يعني سوجي دولة ترك قد خكر بو زماني كردي ج 1920 سسيا حتى 1991 بشوي زماني كردي نقد خبو جنوطي حتى نها چند سال 22 سال 23 نا 32 سال 33 سال PKK كال باكوي كردستاني چت که تشتكي نه خواستن نه چك و نه سلاح و نه شر تاني ولو زمان كردي مجول به تاني PKK دهندري خو و ريخصنين قريداي خو زمان كردي بكرا اساس بكرا بريار از نابجم دجاتيا زمان تركي بكين و نفرت نزيكي زمان تركي ببنا دهندري خود وكي ريخصتن کادری خو پرورده بکرانا سروقاتیا خو پرورده بکرانا لسر زمان کردی لشامه 3 کامپ هبون 3 کامپ PKK هبون لشامه همو درسین ایدئولوژی گون هنک درسا بزمان کردی دابون ددان لی کورس زمان کردی هینکرن و پرورده کرنا کادروا زمان کردی دناوا PKK ده تنبو دناوا درسین کامپه ده نه کامپا شبعة نكا أبي قادرين PKK كيفن إيك هاتن شامي بير دبن نكامبا صحنايا ونكامبا نشابية أف كامبين عسكريين PKK وبرورده عسكري هينكرن وفيركرنا زمان كردي دن نافا درسادن نبو بلي الكامبي قنديلة شينا هرم ببرسن أجر
پەروەردەکردنا زمانی کوردی ناوە کادرێ پێکێکی وەکی مادەیەکی ئەساسی تونە بەرەڤی جامێرێ هانێ کو هاتیش بر بەحسا زمانی کوردی دکرد خۆشی بەگەرە و زمانی ترکی داخەوە یعنی یەکی وەکی بچێکی ولۆ تراژیدی کۆمیدی یعنی دیمەنێکی ببیرەنگێ هانێ هاتی بەحسا ڕەوشا زمانی کوردی دکرد و زمانی ترکی داخەبوو و ڕەخنە و دەڤەرێکی دن ئەم ناز دکن دەولەتا ترک خزمەتا زمانی کوردی وێنەک ئەم vê بێش خەم ناکە پێکێکی هەقوەسە ساڵ لە باکوورێ کوردستانی چیت کرد ئەو کۆبار و سازی و دەستگەهێن گوهەی ئێکە گرێدایە پێکێکی چیتکن بەلەدیە باکوورێ کوردستانی ji salê 2000 de û berbijor hema Amed û Wan û Şirnex û Cizîr û Colemêrgê û Dêrsimê de destê pekekê lê evanan ji bo zimanê Kurdî çi kirin kebera ji mir bêjin yanî dibêje ev aste daketiyê ji hefta kêm belkî ji 50 jî kêmtir ew ê hîna kêmtir bin baş e ev zengilê hişyariyê ev metirsiya li ser zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê ka tedbîrê pekekê çi ne ji diçîn ji dewletê dixwazin erê ji dewletê bixwazin be ji tevgera azadiyê û tevgera rizgarîxwaz ava ku qaşo li zimanê Kurdî mijûl dibe ji Qendîlê bigire heta Amedê heta vê derê li Brukselê derkeve zimanê Kurdî li cem pekekê ne desthilatdar e ne zimanê dayîkî vê fêm bikin berpirsyariya dewleta Tirkî qatit berpirsyariya pekekê 1500 qat vê fêm bikin dibistana herî baş ji hînkirin û perwerdekirin û asîmîlekirina Kurda pekekê dibistana herî baş ji bo hînkirin û perwerdekirina zimanê Tirkî pekekê yanî kadrên Rojhilat kadrên Başûr kadrên Rojava tevlî pekekê dibin 6 meh salek bi Tirkî dibin bilbil bi Tirkî evî camêrê hanê behsa vê micara hanê vî heqê wî heye lê heqê me jî heye ku em rabin berê xwe bidin pekekê em rexne bikin û em bêjin berpirsyariya pekekê di vê micara hanê de heye û stratejî jî ne wilo berpirsyarîkî wilo hema ji rêzê û normal e em biçin mijara xwe ya din gerekiyor. Yani bu gerçek güvenliği güçlendirme hamlesi neden başladı? Daha önce birçok şikayetler falan vardı. Şikayetler işte buradaki kabile şeyhlerinden, aşiret şeyhlerinden, oradaki halktan, orada çalışanlardan, yönetimdekilerin işte bir sürü başıboş çetelerin gibi yaptığı bir de şikayetleri vardı bazı kişiler hakkında. İşte bu Ebu Havle denen kişi bir de ev çend roj çîroka şer û pevçûnên li dêra zorê berdewam e û ev çend rojin alavên medya pekekê di çêkirina dere û xapandinê de ew jî berdewam in şer wê yanî di çawa çêbûna Bakurê Kurdistanê nizanin ku qesede çû yekî berpirsekî Ereb ê eşîrên Ereba ku diz teşqelçî nizanim wek Bakurî dibêjin psîkopat û nizanim xerabe wî kirin berpirsê hêzê eskerî û meclisa dêra zorê a eskerî a girêdayê Qesedê evî kesê xerabe li hemberî Qesedê rabû û hinek wekî ew jî duruşm û şiaratên şiare wê duruşme sloganên wilo netewî û eşîretî û Ereb û bilin çawa pekeke bi slogana xelkê dixapîne ya jî bi duruşma û slogana xelkê xapand û pekeke Qesede wî girtin û şer û pevçûn derket û firebû te eleqeya wê bi Daişê çi ne eleqeya wê bi têkiliya pekekê û Îranê eleqeya wê bi têkiliya Qesedê û Amerîka eleqeya wê bi Qesedê û pekekê
وی سێ گۆشەیە هانێ وەرە فێمکردن ئیران PKK قەسەد ئەمریکا چار گۆش شەر و پەفچوندنا بەرە ئیران و ئەمریکا دەی وی هەرێمە هانێ ئەمریکا دخوازە دەستدەینە سەرێ و ڕێلپێشیا ئیرانێ بگرە ئیران دۆستەی PKKیە قەسەدەش ئالیە ئەمریکا تێ فینانسەکردن و چەکردن و پەروەردەکردن و پاراستن ئەمریکاش قەسەدێت خوازە وەرە پشتگیریاوی بکە لە هێمبەری ئیرانی PKKشی بە قڕکا قەسەدی گرتیت بێت چینا بتە هەر یعنی لە هێمبەری ئیرانی ڕابێ لە هێمبەری مرانە قەسەدەژی دوێ ئۆرتێ دمایی یعنی دیمەن بڤیرەنگی هانەیە تا علاقەیە داعش ماعش و فشیر و میرۆگی هانێتنە داعش فەیدە دکش وێ شەر و پەفچوونە هانێ فەیدە دکە دبینە بەهەب مژولن ئیران و ئەمریکا و PKK و قەسەدە و مەسەدە و عەرەب بەهەب مژولن داعش شێدێتی نەفەس دەستینە دیسە دخوازە خۆ بسەر هەبدبینە فەیدە دکە بەس علاقەیە شەر و پەفچوونێن لە دێرا زۆرێ بە داعش تنە ئەویز لێمە هان ناویوی ساڵح مسلمە سەرۆکێ پەیەدە ئێبەری بوو سەرۆکێ پەیەدە ئێنەهایی ئەوی شەخصیش ناز دەکەم یعنی ئەم زلامێ هان ماشەڵاش خۆ دێرمە تورکیاوی ئەرێ لە تورکی خوێندیە لێ نەوتەنێ وەرم بە ئالدار بە تورکیر باخبن ئالدار ژۆر ئالدار خەلیل وێ تورکی باخبە فۆزا یوسف ژۆر تورکی باخبە اون کیت خوازن ئەف کادرێ مەیە سووریەلی باهۆز ئاردار بێ تورکی ژۆر باخبش تورکا خۆشتر صالح مسلم جی ئەف لێ دوران کالکان مستەفا قەرەس و هینی زمانی کوردی نەبوون هیچبەر کوش زمانی کوردی حەز ناکەن زمانی کوردی حەز بکرانە یەکیش زمانێکی حەز بکە خۆ هین بکەن ساڵێک 2 3 4 5 10 ئەوشی دکارن بێژن ڕێخستنامە سەرۆکێ مەی نەوەوی ئەم نەعەلمادنمە بیشتی وی عەمرێ هانێ میشکو بەعەلمن ئەم نەعەل ئەم هین نابن ئەم فێری زمانی کوردی دوی تەمەنێ هانێ تەمەنی دەرەنگ دەب نکارن فی سوجێ ڕێخستنەیە مەبەز فێ مەسەلا هانێ کو يعني قصور نقرن يعني أفزلامي هاني هدر أوادك يتعال حقات داعش في مسألة هاني تنا يشرو بفتوني ديرا زوري داعش ند مسألة دي تشيروك أكيدنا ليه برا قشتي بي بخافين والله تشيروك داعش أمجارك يدن نائلن داعش أمجارك يدن أم نائلن داعش ولا سربان دبر مبري هاني رجا ديرا زوري لكور كوباني لكور أفش كوبانية وقامش له الكل آسبة بمبيك اللي قامش له تشبه يا العمود تشبه خدينك هاي بيجن داعش ريميرو نت تدو بيرت دا خياني دابو أنا في بالزمان تركي أمروش جارك يدن أمرين هذا داعش ورن فان دبرا أجر جارك يدن تشتكي لقامش له بقومه يا لديرك يا ونبحث على داعش بكن أما في داخيانية هاني بدن روبري و كوكاني ديمكي أف داخياني دسبيكي درو بو نهاجي درو سبجي درو بيشي 10 سالي جنجي درو ديمكي أف كسي كتين لقامش لو بمبيع تقييم بالناوي داعش نداعش يا انت الديرا زوري درواتك يا تلقامش له درواتك دبي مسألة زلال خلاص داعش نما تجارك يدنا إلى داعش أزريش تقبول لكم صالح مسلم تجارك يدنا إلى داعش درباسي قام شو تجارك يدنا إلى داعش ور سردي عردي هاني باش سر شعبه اگر دا خوانيك يدن بشي چند روجات اشتك شي بقومه لدبرك ديوان حريمين كردا على قياوي ون بيجن داعش اما بيجن ون قصور نقرن يعني ون درواتك ون خلقيت خافين وبري چند روجا بوتبو ام جارك يدن ناهل داعش ور سربان عردا بجيبه اف خاباندن حياة كينجي اف درو حياة كينجي يعني اف صالح مسلم جدزانه مشكلة بروبلم ده كردي كيشي كردي كيشة كدزانه درواتك كيشة وبروبلم زانه كو بالشخصيته بإرادية السبب هيك كيشي جور دركبه يعني صالح مسلم ما يشمر إدارة هرمي بك ببان امكانين خو ببان ببي لوازية خو ببي قلسية خو ببي شخصية خو او صالح مسلم جبر إدارة بي مسألة بك نويني كار بإدارة بك صالح مسلم او
ورتاقي خوا خليل عبدي زاوي مظلوم عبدي وأبدا كدس دانين السر هريمي وشخور فايدة دكر وشخور جيانا خوا دكن وأف زاروكين ويجلي هاني لدير زوري للرقة نظام لكيدري ورن كشتن جوان ندرد عبري چندك يكيش عفرين الواني هاتم جيانا خوش دستابو شرواني هبگيو به سیویه که تباخی ده اشتکیولو دا خویانی درکد که جعفرینه خورتین عفرینه لوانه وی چی بکن خورتین عفرینه بره هرن عفرینه رزگار بکن چه کن لوانه ما مستصالح مسلم کالا برسوا وی برسوانه بی تن ندکاره تن نکار نک او اصل جمت تنه او اراده تنه او ركي او جسارتنا كنت تشبه كيري بيجي ايدي بس تشبه تبقى آليكار كو في جواكا هاني في ملتي هاني في ولاتي هاني جوي كانسيرا هاني كناوي بكيكي بشكل حبيبا تجي رولا تجي دبي مسألة هاني تجي دهي دبي في برشاريا هاني في ديروك تجاري نجتر نج كسيدن ر ويجبيرنك يروك هيدن بسينه صالح مسلم تشكر تشنكر رولاوي تشبودو قناغين حساس ده قناغين كوچارنوسا سوري لسر ماسيبو ترولكي بچلنگي بيست بكيره بفككير بدولتا تركر بدولتين وكيدن ر برجيما سوري ر انزانم لي وديرو في مثلا هاني جبيرنك وروشكي بي حمو دفتر ببن ورولاك إنسانا ويور ديار كرن رولا سياسة مدارة رولا روشنبيرة رولا بربرسيارة حمو كس ويور ديار كرن كي چبو وچكر وچب دست خست وچو قيز زرر وزيان جهان دوزا قلي كرد لباكوري كردستاني لرجاوا ولباشور روشلاتي كردستاني حتى مجاركي دن ناوا خير و خوشی ده ببینن